turabasuhuje inshuti bavandimwe aho muherereye hose. Nkuko twabasezeranije yuko tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'iterambere. Rero uyu munsi tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu ushaka kubaganirira. Rero tudatinze reka twumve yuko amaza kutwibwira, akatubwira uwo ari we, akatubwira n'icyo kutuganirira. Murakoze cyane. Murakoze ku mwadutumiye muri kino kiganiro cyanyu. Tumaze kumva ko kihari kandi tumaze kumva niba biganirwa bivuga imico y'iri wacu n'imyitwarire y'iri wacu n'ubutware bwaho. Natwe twifuje kubaganirira kuri iri jambo twatoye ingirakamaro. Nitwa Ndatsinze Inzovu Innocent, ndi umusaza w'imyaka 70. Reka ndange ikiganiro cy'inka n'umunyamurenge, isano riri hagati y'inka n'umunyamurenge, akamaro k'inka zigirira umunyamurenge. Kuva kera kose kuri ba sogokuruza mu bitungwa byose twagiraga nta kinganya agaciro n'inka. Ijambo rya mbere tubabwira kuko inka zari imana yacu twasengaga kera basengaga inka yari imana yabo, akayisenga, akayiterekerera, akayitambaho ibitambo by'ibiterekerezwa byacu. Imandwa zose zabandwaga zijya kuramya ibyo baramyaga byaba imana zabo za kera, bakoreshaga inka. Ndetse n'ubwayi inka bayifatira kuko ari imana. Urumva kuko inka ni ikintu abantu b'iwacu bamunyamurenge yaratonesheje inka iyo ari yo yose. Inka rero nikwemeza kuko bari bazitonesheje nuko twazitaga amazina. Buri nka ikagira izina ryayo kandi ikagira ikivuga. Amazina yazo yagiraga icyo asobanura mu buzima bw'abanyamurenge no mu mibereho y'abanyamurenge. Inka rero hariho inka zaroza umutima, zarahabaga rwerekana ikimaze, zarahabaga rurindana, zarahabaga. Ndavuga amazina yose begereye menshi. Inka zagiraga amazina zitwa inkingi y'urugo. Ukumva kuko inka zari zifite akamaro k'umunyamurenge. Umunyamurenge wese yubahaga inka nk'imana yiwe, ng'ikindi gucungura ubugingo bwiwe. Ijambo rya kabiri, inka umunyamurenge ni umuhuza. Ni umuhuza se mu buryo nyabaki. Duhuza zigira ko ubuhuza mu buryo butatu. Ijambo rya mbere, iyo tugiye gushaka umugeni dutanga inka, zigahuza imiryango itandukanye kubera inka zigakobwa, zitwaga ngo ni umunani. Zigakobwa rero akamurongoranyaho inka nazo, nuko inka zikaba zivukanishije imiryango. Ubundi kandi inka tukagabirana. Uri hariya ntabwo ari iwanje nkaguheza inka, bukaba ubushuti n'ubuvandimwe butazashira kubera za nka twahanye. Naguhaye inka uzumpoza ku rurimi, nawe wabampaye inka nawe nkaza mpoza ku rurimi, haba mu bikomeye n'ibyoroshye kavuga ngo naka si ikindi yankoreye, nuko yambaye ikintu cy'agaciro gifite akamaro mu bugingo bwanje, inka. Twagabirana rero ubushuti bukaba burabaye, kandi si n'ubushuti gusa, ni umuvukano, abantu bakavukana. Irindi kandi, inka zari inshungu y'impanga y'abantu. Bajyaga bavuga mugandi bakavuga ngo impanga y'inka izitangiye umuntu ikuzimu. Byerekana ngo nizi icungura umuntu ageze kuri sidashya. Nigeze kubona Byondo Murama atanga inka yiwe, icungura umugabo amaze kumuryamisha, asaba shenesi bagiye kumwica, atanga inka. Yankirabo irapfa, ifa mu kibo cy'abahungu. Wawundi arakira n'ubu ngo barahari afite umuryango. Urumva kuko inka zari inshungu z'ubugingo bwacu, tukazikundira icyo. Ubundi kandi inka zari ikiru cy'ikirenga. Iyo umunyamurenge yakoze icyaha, yakoreye umuryango icyaha, mu cyimbo cyo kumuca ngo bamwangaze bamute hanze, yatangaga inka
yatangaga inka, yanka igasisiranya cya cyaha cyiwe kikaba kirangiye. Nicyo cyari ikintu kikirenga ku munyamurenge. Urumva ko ibyo byose bigatuma umuntu ababarirwa, bigatuma umuntu arengerwa, bigatuma umuntu inka agasohoka akabaho n'ibyaha yakoreye umuryango wose kigasisirana cyangwa kirashize kikibagirana, umuntu akaba ari muzima. Irindi jambo rya kabiri rya gatatu, inka ni ubutunzi bwacu, wari umurage wacu. Nta munyamurenge wazaga gusaza ngo abure inka yo kuraga umwana, nta kindi twaraganaga. Umurage wacu wari inka. N'abafite nyinshi kazigabura abana bandi ko abangana, habe n'ubwo ari nano abana baje barayigabura, ntabagiraga inka imwe zo gusaza, ahubwo yagiraga nyinshi nyine akazigaburira abana biwe. Wari umurage, bwari ubutunzi bwacu bwa gakondo, tuzoguma gukomezanya na bugingo n'ubu turacyabufite. Bundi kandi inka zari ibyo kurya byacu, twarazisakaga kera kose. Abanyamurenge ntibahinga kandi atari uko babuze amaboko, ariko kuko twagendaga dukurikiye amashyamba, tugenda tworora zikagwira. Twatangije kuri nkeya, ariko turazigwiza bene zo, twe tumenya kuzicuruza. Kandi kuzicuruza kwacu kwari ukuja kuzorora neza, tuzivura, tuzitaho. Rero zikatuberaga ibyo kurya aho tugeze, tugasaka. Urumva iyo dusaka tukazihingishamwo, tugatanga inka bakaduhingira, tukagira ibyo kurya byinshi. Ubundi kandi tukazihingisha zikatugirira, tukunguka, tukabona n'ibyo kurya byinshi, tugatsimba. Tukazihahisha igihe twimutse tugeze ahantu tutarahinga ngo tweze, twagurishaga inka zacu tukaja guhahisha muri bariya bahinzi n'aborozi, tuzikaduhaha, tukazihahisha, tukarya, tukabaho, kandi inka zikoma tukazorora. Imyambaro yacu kera kose, amahuza ataraza, iyi myambaro twambaye, inka nizo zari imyambaro yacu. Twajyaga twambara impu zazo. Impu zazo rero nizo twambaraga, bazitaga ngo n'inkanda ku bagore, bandi kandi zikaba ihuzu z'abagabo. Yari imyenda abantu bambaraga, twebwe twambara ubusa kabani ngo tugende dushakisha ngibyo abatwa bagiraga n'abana bari abandi twabanaga. Ariko twebwe umunyamurenge wese yambaraga impu iyo, kandi ubu bari bazi kuzikora, ikamba ihuzu nziza, umugore akayikenyera, umugabo akayihagatira, ikaba ihuzu imaze ubwambure. Ubundi kandi twishyuraga imyenda yose kubera inka. Habe n'ubwo data yari yoba yarasigaye mu myenda y'abandi bantu, aho kuvuga ngo ducane bariya abantu ngo data yashaje ari mu myenda yabo, nakoraga muri za nka nkishyura imyenda yose. Imyenda y'aba data n'imyenda yanje yose byabaga twishyura, twagurishije inka. Inka ubwayo tubana tugenda ku mubiri wayo, amata yayo yonyine gusa niyo byari ibyo kurya by'abanyamurenge. Arima yacu de base, ibyo kurya byacu bya gakondo yari amata, siyo yonyine n'amavuta. Twari tuzi kurya amavuta y'ibihuru n'izindi mbuto bakuramo amavuta nk'abakino gihe, ariko twebwe amavuta yaradutunze yari ay'inka. Amata twanywaga yari ay'inka. Ibyo nibyo ayo inka, izo nka zari tugira akamaro. Turebye n'amase yazo yazaga itubera ifumbire aho turi. Amase yazo tukayifumbira mu mirima yacu, bigatuma tweza byinshi, kandi tukaboneka dukungahaye kubera n'amase yazo yadupfiraga ubusa. Amase yazo tukayahomesha amazu, nta sima twagira, ariko isima yagiye ituma imbariyo zacu zikomera, n'ibiti byacu bigakomera. Yari amase ndamvure yinjiramo kuvuga ngo ibiti bije kubora. Twahomesheje amase, inzu yacu yagazigira igihe kirekire, kuko amase y'inka yarayifite. Habe n'ubu ngubu bagira amatofari agakomera no kubayavanga n'amase y'inka. Iyo bayavanze n'amase y'inka adasa n'ayari mu isima, bigatuma akomera. Urumva kuko amase y'inka yagiraga akamaro. Twari tumaze kuvuga ngo n'impu zaho, tubavuga zari imyenda yacu, hakabamo n'inkweto. Umugabo niyo zaba
inyama zazo zikagurishwa, ubundi tukazirya, amafaranga tukayabona muri ubwo buryo. Mu nka rero twagurishaga inka tukabona minervale y'abana bacu. Abana bacu barize baraminuza, tutagira utundi tuzi, tudahangayika n'utundi, twebwe izacu tugenda tugurisha inka zacu. Abana bacu kuva muri garidiyeri ukageza kuri kaminuza ni amafaranga y'inka twagurishaga. Izo nka zatugiriye akamaro. No muri izo nka twubakisha amazu, n'ubu ngo tugeza ku ma etaje twubakisha amazu kubera inka zacu. Dutuye aheza ahantu h'isuku, tumaze gushiramo n'amakaro, tumaze kubaga abandi kubera inka zacu. Imodoka tugenderamo twazikuye mu nka, naho niho zavuye. Kera kose twagiraga inka zacu, twagira inka zacu, ntacyo twakenanaga n'uwaguraga inka wese yaza kugura n'imodoka akayigura. Bitureka inka zikaducungura mu misoro ya leta, imisoro ya leta yaza kuza, ntitwagira ukundi twajyaga dufata inka zacu tugakuramo imisoro. Iyi miti yo kuvura abantu n'inka tuzikura mu zindi nka, tukagenda tugurisha inka amafaranga yacu, tukagurira imiti, inka zikavurwa kandi natwe tukabaho. Ubundi kandi iyo umuntu ari mu nka, uragiye mu nka ntibagiraga irungu, wajya kumva uri kumwe usa n'abandi bose, nubwo zitavuga ariko zikakumara irungu, zikakumara ubwoba, tugatinyuka twadutuye. Inka rero nizo zaturemesheje mu bihugu twari tuzungurutswe n'abanzi. Ndibuka muri 90 igihugu cya Kongo cyaraturwanije gishaka kuduhindura abashyitsi mu gihugu. Tugurisha inka, turabura, turamanuka dushyira Lubumbashi, tugurisha inka, imfungwa zacu tuzitungisha amafaranga y'inka zacu, imanza twaburanye tuziburanisha amafaranga y'inka zacu, kugeza tudepanje inka 100 ryuzuye. Abantu bacu baratahana bapfuye n'umwe, kandi urubanza turarutsinda tuba mu gihugu. Urumva kuko ari inka zitugirira akamaro. Ubundi kandi umurage wacu turagabana inka zacu, nta bibazo twubwira dufite inka, ntacyo twaburana inka zacu. Ndibuka kuko muri murege gushira hazamutse abasirikari 2000 twara ahantu hitwa Inganji. Abasirikari bashorewe n'umukoloneli witwa Kanyiki, yari atari abajenerali, yari akiri koloneli. Baraza ngo bamare gushika, bazamuka bahawe briefing yo kuba ngo barasa abantu bose, ariko baserutse ahantu bito mu Kajoka. Dutora abagabo bacu 4 tubaheza inka, baragenda bakuzitura baba koloneli, ngo bamare gushaka bazikubita amaso, baratubabarira. Inka ziraducungura mu kimbo cyo gufa, hafa zanga hani ibimasa 4 birapfa, baraducungura, baratwubakisha nabo ngo nta kuba murafi. Uwo munsi ziraturengera, abantu tibafu. Nuko rero inka turazikunda, inka ni zacu, inka ntacyo tuzi. Ubu ngubu rero ubucuruzi bwacu bwatangiriye ku nka, tumaze kumenya no gucuruza n'ibindi, dusigaye tugera n'ahandi kure, ariko duhereye ku nka. Baze yacu yo gucuruza, ducuruza inka. Amasoko yacu yakira gihugu cya Kongo turimo yaremeshejwe n'inka zacu. Rimwe na rimwe leta ikatwiyambaza, haje nk'abakuru iyo twabaga mu turere twacu, haza abakuru ba ministre n'abandi bakatwiyambaza bati mugende muzane inka tujya kuzimana abakuru, bakatuzimana. Twamara kubazimana abakuru bakatuvumerera uwo munsi, bakabona ko inka gafite agaciro. Irindi kandi bagatumira n'amata yacu akagenda akaja mu bakuru, n'amavuta yazo bakagenda bakarya, bigatuma bibagirwa ibyo bari badukora, ibyo inabi bari bavuga ngo batugirire inka zigahosha inabi. Ariko rero kuri bariya duturanye batagira inka, Abafurero, Ababembe, Abanyindu, Abarega n'ayandi moko ndashobora kuvuga, kubera inka zacu byatumye batubera abagome, baraturwanya. Ariko ngo bageraho bamwe baravuga bati kizomara ubugome nuko twakwiye kuzana imbuto hariya. Izo mbuto sizo baguze, nuko twabagabiye inka
zibaca ubutindi, imitima mibagiraga iragororoka, abantu turakunda turabana. Ubugome rero dufite kuzatumaraho birarangira. N'ubu ngubu hariho imitwe yitwaje intwaro ya ba mayimayi ishaka kuturimbura, nta kindi tuziza, ituziza yuko tutuzira. Abo ngabo rero ni babandi twashaka duheza inka, twamara kuzibaheza bakazirya, ariko bazoroye nabo barazifite. ubu ngubu nta kibazo tugirana nabo. Inka rero zazica urwango n'urugomo, bigaca n'ibindi abantu bakavukana bakakundana, nubwo ari amoko atandukanye. Inka rero zihuza amoko, inka zigira akamaro guhuza amoko, niko bisa bigenda, kuko niko inka zazimera. Inka ntitwazivuga ngo tuzirangize ubwiza bwazo, nubwo zisanya nkaho ari inyamaswa zitagira ubwenge nk'abantu, ariko zizi benezo nabo bakazimenya. Umuntu aje avuga, inka igakumenya kuri sebuja ikavumera, inka ikamenya hiba mu kibuga cyayo, nubwo wayijyana mu kindi gihugu ukayijyana ku birometero 100 nanone ziza igataha ikazi iwabo, ikamenya iwabo, ikamenya abantu bo mu rugo rwabo. Abo bose inka nazo zazigira ubwenge nka benezo, tuba tuzikiragira ubwenge, inka zigatunga mu bandi bantu. Ahasigaye dushishikarije abantu bataratunga inka kuzishaka, tugashishikariza n'abana bacu byenda bakuriye mu migi mikuru imiremire, kuko batagira inka nibashakisha inka, kuko inka zazihosha ubugome bwinshi, zikamara urwango rwinshi, bikavukanisha abantu. Inka rero zigacungura abantu, ibintu byose twakoreshaga n'inka. Nicyo gituma navuga ngo n'ubu inka tuzikora. Nuko bana bacu bavandimwe, inshuti n'abavandimwe, mugerageze gushaka imbuto y'inka. Kandi ubu ngubu twamaze kumenya ubwenge ko hari inka nazo zitandukanye. Hari inka zigira amata menshi, hari n'izindi zigira inyama nyinshi, hari n'izindi nziza, hari n'izindi zororoka cyane. Ibyo rero ariko zose ni inka, kandi zose zikurikira uko bene zo bameze. Tukaba tubashimiye kuko mwakira kino kiganiro, mugakunda inka kandi mukazitaho. Inka ni nziza. Murakagira Imana, murakara. Nuko bize neza cyane mutumirwa wacu, watekereje neza kugira ngo uze usangiza abantu kino kiganiro. Ikiganiro cy'indashikirwa, ni ikiganiro cy'ingirakamaro. Ubu turi mu bihe bibi, turi mu bihe by'intambara, aho abantu bavuga inka, abantu bagatekereza byinshi, abantu bakamererwa nabi. Ariko nanone birumvikana yuko inka zisa naho ziri mu maraso y'abantu, cyane cyane abanyamurenge, kuko bivuze ni bimwe mu maraso y'abantu, kandi amaraso y'umuntu ntiyakuvamo utaravaho. Rero ugize neza ko waratekereje kugira ngo uze kutuganiriza, uze kuduhereza iki kiganiro. Abadukurikira reka tubibutse yuko ari kuri Conseil de Développement. Aya ni amakuru yanyu, ibi ni ibiganiro byanyu tubateganyiriza. Ubutaha tubafitiye ibindi biganiro bijandiranye n'amateka, amateka y'umuhira, imibanire y'amoko, imibanire, imibereho yacu kubijandiranye n'ubuzima gakondo bw'akarere. Ariko rero tukaba tubashimiye yuko mudukurikira, ariko kandi ikiganiro mugisangiza abandi. Abatarakora share babikore, basangize ikiganiro abandi, n'abatarayabone biyabone kugira ngo bazakurikirana ibi.